Vice President Jongko All Meghalaya SSA School Teachers Association ubah di Lamare minta kesni ke Khanriu Terik Risau Raja Arpusau ulaong baka sorkar jilla kadan pisa ban siu tulop ya ki consultant bad iki chairman ki co-chairman ki deputy chairman bad iki vice chairman Henry habadawa kintiu tulop ya ki nong hikai school SSA ke sorkar ko ong bam dan pisa ha kejingya kran berkilat pathai kubor hadian bikilayo bania kendu ya menteri ketenat pulia putih rakam sangma bat ya commissioner and secretary jong ketenat pulia putih Vijay Kumar Mantri uba lamare ulayat ho ba nakaliang menteri ula pentep ba ke sarkar kelayat syakmat ban bishar ya kani ke jingdawa bat minta kani ke kam kaladon bat ke state education commission nakaliang presiden jong keseng uba Peter Thirnyang ulo ong kat ba ke sarkar kampat la ban ai da ke jingtho ban pin urlong ya ke jingdawa kum kinong hikai kindang yai beteng bet ban pinlong ya ke jingi ki ke ba klemput sngi ha ke juk kapor ulo ong ru ba kinang penjur shushu ya ke jingi ki haman ki district bat kin sa pinlong ya ke jingi ki ke behe hanong ba tura ni don kam ya ka concrete answer dan ka jubab ka bakhambyang ka bakham tikna tena kaliang jo i ong bang patla ban ai hadu ta ta te nang simpor nomor baka nak kaliang sarkar kana haban pan kre sakat to kadi tiliki jing don kam te hadin kata ngi layo ban ya kendo ya di education minister badan buram jongi nak kaliang jong i nila ila yathu ngi ong ba nak kaliang sarkar ila ele istam ban khore ban pendit pendang jing don kam baro te kalau part ka basosi na barbangi la nyau teliki memorandum ngila ai nadu ar hajar khat khandai ngila ya chaprang ngila penkan mau ka sarkar na kapor chakapor lingba ki memorandum lingba ki reminders ki jongi indrai ka basosi part pelong batat hadu bangi dami madan gumne ngida thia madan gumne kisah kendit benreu kisah khore ban penbit penbiang ita te nakaliang jong education minister long ba kan simpor nomor bangila refer ya kan ka case ke jong fi syaka education commission te ngila kali ong ba kat nupor kan simpor kata ti ong lakum nomno November ne hadu Desember te mut kata kan ke ke bajrong ba ki persyang ban thiet por le se ban penjalan ya ka por te kan kalong ke bangim asgutenat Pagi ai ya kajiro yang sarkar bakala shim katu kan nituliki step ban wanra kumdo ban address ke issues ke jungi kum kino hikai minta la pratuliki snam klem dan kanu kanu jing penkiu tulop tingi aingo sarkar na yang sarkar ka persang hiban le katu kan ne tenrei hadu mendapat ngimpat la ban yo ya kajing skohun ngimpat skohun ya kajing jubab ko jongki mar kajing jubab ko jongki kampat long konkret hadu kata let's say nakaliang jungi kum ki no hikai ngi ong bai ka de gajing aidau kamla ban long ba sarkar kam dan bisa nomor ba ka ki tax ki khazana bar khai kali sarkar kam ban sangi te kamla ban long kumta den bai ka de gajing aidau ki don pisa ban siu ya ki consultant ki don pisa ban siu ki chairman ki co chairman ki vice chairman beli kamla ban dan pisa ban siu yang iki no hikai ndi tang yang iki wei ru hiba dan kam poka jelah te kata ka bangi mla ban pediam dan liliru mur kadan hi kanu ka jing dan nakaliang sarkar mur kadai hi ban dan ka fa ya keren ya kane ngila dawai kane nadu senam ar hajar khanriu nadu arjar khanriu tikila don ru ya ka karpas fan katu kane tenrei kata kamlong sufficient kan nomor baki bo tang alisa tang kanu tibi katang jumpa kan mau so something like that hoy te rei kamlong sufficient pi te itapat ide tang ikar pos fund kapomot dala da kam poi pisa no po central mod kin penan kam kato ten rei ban ong ka fund separately na ta education ban invest sak education kam dan ban di bandan hoy siksa ka di bandan nomor ba ladangi phai ngi pej kat kum ka rule ka norms ka bagi labo long at least lakum nomdo 6% daga GDP ka day ban contribute sa education jing sang inray haka state jung ngimpat yo I hadu kita ini ka haga bade ka ni ka jing ya ki ka jungi ka ba ni labo ang ni ka indefinite sick administration ngin ya syakman ni kerpa de gini kai bakin wana ship benta shirham ban ginang penjur susu ya ka ni ka jing ki ka jungi
tang hang ni hapo kanong ba Shalong Henry Wat Shaki district kamtam hapo tura ngin sakot kajing yalang ka bahe hakaba barokot kini kai nakathan Garo Hills kin sawan pada cimenta marpan pau syak khamat kapertai ba tadi ka sarkar ka jungi ka benta ka balong kum ka kebe Henry kalale meina than palat yangi ti ngin sanak penjur nang di khamat bar barokot kerpa di kini kai nakale jungi ki badon hang ni ba kin sup ha ban sim benta sim khia namar kani kri ka kamyap kam im ka jong wei unai kai hapo jong ka jala Meghalaya kumban suba nakaliang jungi ilabu ya ka appointment letter ila pan ka appointment letter batu chief minister Badon Buram tendrai hadu mentang impat yo jubab telah syai kasngi ngin sa di ai biang reminder ka jungi da ka beta bangi kwa banyak kendo markmat batu chief minister namar ba ki jing jubab ke jong education minister kam ai jing pon yangi idon kam banyak kendo chief minister bangi yo ban skill nda ka syukur ka jokowi ti haka di kajanit ke bamata haka jingwan jogo vice president jokari India nakling jungi kini kai ngilap haru ngila ay ka memorandum lingba u governor ya ka memorandum ba nakling u vice president jokari India untuk larlem haka beri kani kajing dawa ka jungi ya enhancement na kesurkar Meghalaya ai ka ba nakling jungi ngila simrai hadin bola ula kerpat yangi ngindai bandit phai biang siki school namar tadi kapur penberkaru na ka bentaki kena school ke jungi Timangi pade hadin ba nakali juga siplala bat ai ka assurance in return. Di hoj uang bat la ya siprang ta ka jipun kre joki hadin bangil asyong hang ni kapadon ganuno ka jipun kre haswa bangin syong ha ka di kabadan. Ti ngila ada ka pasai ngil ong ya minister ba minya chakmat ha ka beri kenika jing yaki ka jungi. Nginnem sange lanu ru lara ka sarkar kampat ai yagi ya kata ka jing dawa da ka jing tho lani ka ba pensyai bar ka ba penhun ya kini kai borokhat ngi ongkum ne kai da kali kata long hap kali sarkar hato kam kata yang ngiru ngila syak sistem dal aprat ligi senam kem jing penkiu ya katulom te kata penshu berat bai hangi hakino hikai kamla penlong ni de ban ya trailang te ka sarkar ka di ban skutho ya kane namar ba ngino hikai ru ni syak sibun gi jing ki jungi idon sibun ki jing don kam ki jungi tang ita jing siu ngimla ban te rei ya kane ngi skutho pha ngila datheu ngila dawo pha nomor ba la nadu arajar khat khnai ngila yai ong ya ka sarkar yai pen kan mau ya sarkar man la kapor basko pha pen kiu no e ka tulap ka jungi te lada ka sarkar kala pen kiu man lau senam lada ka pen kiu tang 100% ro kala biang kanum khiathan ya sarkar mentala pratuli kisnam hapor ba penkiu haban penkiu kensan te kala kata syai di kubur ya kata kata nomor ba ka penkiu sen penkiu lada kala penkiu kumbaju le mensua man ka arsnam man ka laisnam bot kanum kata than adu atata dan kam 4% tang 100% la 10% ro le se kala biang ndrei mentapat la pratuli kisnam bot kam long sho ta te tak daw long nomor ba ka sarkar kam priang kam syak skor yangi kale menti yangi ting kata kadau nyimban se ni sko tho ni sko khia na menta kata nyimdan jingshon ya ki no penya skol ki SMC nyimdan jingshon ya ki meki pa nyimdan jing isi ki kena skol ki jungi mena isar da ong ni ngata kala ko ban kut nomor ka bensim jonga kamet jonga ka don nen re ka bensim jonga ka don sya skol ni bar khai ilong kumta tenrei ni hapan pandawa ka hok te ka sarkar ka hapan sim ka ni kana jingkit kli lada ki kena ki jungi ki fail lada ki education system hapo ka jela ka duna ka hiar ka sarkar ka diban simi ka jingkit kli nomor ka penbor yangi bangin ni surak bangkia surak haja ka bangin dan hagi jakat trai ki jungi hagi school ki jungi